Maite, ahora que me secundaria, temimbo maestría primer año pegua, Cintia Aguayo, secundaria y peisa. Shawarán de leje, guaraní xenie, shawarán de leje. Guaraní xenie, oikobe y pupe, oikobe se pupe, guaraní xenie. Taipoturo kuyera, yehuacaja tobera, henduya yaimimbi, coxenie ponaite, aguyo. Maite, Xerera Dionísia Fleita, temimbo maestría PTI Arupegua, Taba Regional Repatriación. Ko arape amambe useña debe cuyerena, iba pecha. Shawaram dereje, guaraní xeñe, shawaram dereje. Guaraní xeñe, aikobe ipupe, oikobe se pupe, guaraní xeñe. Taipoturo cuyera, yehuacaja to bebé. Henduya yaimimbi coxeñe ponaite. Aguyo. Maitei Maishapa, Shehina Temimbo Fátima Ramona Martínez, primer año maestría Pegua, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, sede Repatriación. Jaimita PM Petein Cungerena. Shawaram dereje Guaraní Xeñe, Shawaram dereje. Guaraní Xeñe, Aikobe y Pupe, Oikobe Shepupe, Guaraní Xeñe. Taipoturo kuyera yehuacaja tobera, henduya yaimimbi, coxeñe ponaite. Aguye. Xerera Heriberto Cáceres, temimbo maestría PTI Arupegua, filial Taba Repatriación Pegua. Coarape ambos asata PM co cuyereraje iba coisa. Shawarán dereje guaraní xeñe, shawarán dereje guaraní xeñe, oikobe ipupe, aikobe shepupe, guaraní xeñe. Taipoty rokuyera, yeguacaja tobera, hendy jajái mimbi coxeñe porainte. Aguye.